Iznimno mi je drago evo što smo danas ovdje zajedno na otvorenju jednog zaista važnog, po mnogo čemu važnog projekta. Kao prvo, znamo koliko je ovaj kraj i cijela Hrvatska koliko su stradali u Domovinskom ratu i znamo da naše Hrvatske ne bi bilo da nije bilo branitelja koji se obranili i stvorili pretpostavke za demokratski razvoj naše domovine. Upravo zato potpuno je neupitno da sve ono što je potrebno da bi branitelji, posebice oni koji su ostali invalidi, žive jednim dostojnim, dobrim, kvalitetnim životom, moramo priuštiti. Uključenost hrvatskih branitelja, posebice invalida Domovinskog rata, u život, u redoviti život, jest nešto što je, čini mi se, najbolja solucija za sve branitelje. Kao prvo vama ovdje u bolnici čestitam na ovom odjelu, čestitam ministarstvu. Zaista ste prepoznali potrebe građanki i građana. Danas je pravo na zdravlje sasvim sigurno jedno od najspontanijih prava i naši ljudi s pravom očekuju da dobiju najbolju zdravstvenu zaštitu. Vidio sam da ste po određenim kategorizacijama među prvima, ako ne i prva bolnica po mnogo čemu u Hrvatskoj. Mislim da i vi ovdje u samoj bolnici i građanke i građani Pakraca možete biti ponosni na to. Sigurno, evo, malo sam tu usput pitao pacijente jesu li zadovoljni, kažu da su zadovoljni i super, to je naravno najvažnije. I siguran sam da će ovo i današnji dan značiti jako puno u uspostavljanju još bolje i još kvalitetnije bolničke usluge. Hvala vam svima na zalaganju, na trudu i posebice doktorima, sestrama i drugom osoblju zahvaljujem na brizi za bolesnike. Da, zaista to je jedna ranjiva kategorija građana. Svi smo pacijenti, više ili manje, i bolesnici, i dođemo kad tad u vaše ruke. Ja vam isto zahvaljujem za sve ono što činite, evo i za sve nas i naše obitelji. Hvala vam lijepo.